Nei tai a le tātou savali I le upu a le atua. O le theme a le masina le nei, o le evangelism, po le whaevangalia. A iei lau tusi, ia sue I le Iona mata upu mua mua, whamale mole. Iona mata upu mua mua, a le la tātou whai tau, mai le whai upu mua mua, se I o I le sulu ono, a le tā whatai u wha lafo ai. Pastai lawa tasi, talo mai lo nei tingata. Hallelujah. A maua, ia say amene, whamale mole. Awesome. So it's Oyona mata upu tasi, a le la tātou whai tau, whai upu mua mua, se I o I le sulu ono. Jonah chapter 1, we're going to read from verse 1 to 16. And ale la tātou whai tau whelafo ai. Okay, here we go. Wa o mai le a fionga a Iova, ia Iona le a te li'i a mai tai, ua whapea mai. A ua tūlai Iona e sola I tā sesa I luma Iova, ua alu I fofoi o wia I Iopa, ma nā maua le waa e alu I tā sesa. Ona watu ai lea e te tongi ma alu I fo iai, wa mai la tau tā sesa I luma Iova. Ona matau ai lea o le au waa ma la tau ta itasi ma wala au I luma I atua, I lona atua. Wa la tau lafo foi leo loa, nei le waa I le sami, ia wha mama ina ai pe tai o lona na alu o Iona, na alu ifo I te tonu lava I le waa, na to oto foi ia ma moe ngase. Whawhetai le tua la tātou le moe ngase. Okay, ona lātou whetau tala lai lea, ina o mai ia si o tātou whale I vivi'i, ini a tātou I loa po o aiwa o mai le nei mā leia ia te I tātou. Ona lātou whaia lea o le vili, wa whaasanga fo I le vili ia Iona. Ona whai mai ei lea ia te I lātou o wau le e peru, o te matau ia Iova le atua o le langi, o le na whaia le sami ma le ele matutu. We're nearly there. Ona lātou whai atu lea ia te ia, si a se mea mātou te whaia ia te oe, ina ia mālu wai le sami mo I mātou, a wawa tupu pēr le sou o le vasa. A ua ta walo whaamalosi lava o ia tangata, ina ia toe o I tū, uta, a ua le mawhaia I lātou, a wawa tupu pēr le sou le vasa, sa tinga ai lātou. Ona lātou si ia e lea Iona, ma lafo ia I le sami, ona mai vai lea o le sou le sami. Amen. Ia, mā nei le tātou whai tau tūs, pa ia le nei tai hao, hallelujah.
E se le a manei le tala lea a Iona. O se tala lea e ua masani fo I tātou uma tonu le tuspaia. Pe a tātou vai aile o langa Iona, e tele le sona e apply ai tātou o langa le taimile nei. Ai vai tau le tusi mamala malama I le tuainga tangata lea ia Iona. You'll get to know his personality. E loa no winga faa tangata. E le tusi lena tātou vai tau e Iona, o ia o se tangata, elena o se perafeta, po se tangata e masalo-salo, po se tangata e musu. O le winga le ngoa Iona, you know, his meaning is dove. A tātou manatu I manu felelei. You know, tātou e loa na yelea wha na taia I Florida. So you can imagine all the birds that were there, they flew away. E sola e se manu pe awai atu se awha. E whata tau ia Iona, o lana I ngonga. O Iona e sola. O le tūla o message. Aua e te sola. Amen? Don't run from your mission. Turn to the person and say, aua e te sola. O te tali tonu e tofu e tātou le wala aunga mai le atua. Each and every one of us has a mission to fulfill, whether you choose to accept it or not. Amen. Na whaia tātou le atua I na tātou tūlai, mausitai, matalai, le tala le lei, I tātou ainga, I tātou wo, whapea fo, I tātou communities, whapea fo I lalulangi, e alofa le atua I tangata uma. Amen. O lana alofa e whatatau I John 3:16, a wā wa whapea lava, o na alofa mai le atua, I le lalulangi, ui au mai ai lona atali I tot tasi. Ina le whano se tasi e whatua ia te ia, a ia maua e ia le ole whapavau. O le anganga ngā le atua. O le anganga lava le atua na wa ai atu I le ai o ni never. Amen. Whamai le atua ya Iona, Jonah, se haluia ni never. Wa tumu le anga sala, a whai e le sala mo, o te wha umatia le nuu lea. Arise and go to Nineveh, Jonah. Cry out this because there's wickedness that's come before me. Ese le alofa le atua I le nuu lea ya ni never. If you manao le atua, e avatu le avanoa, e le liu ese la tau malato amio leanga masalamo. Straight away, you can tell God is so compassionate. He has the heart for the people, and He's giving them every single opportunity or second chance to turn from their wicked ways. See, the very first thing that we discover, the word of the Lord came to him. Na o mai lea fionga po le upu lea tua ya Iona. Iona. Tulai. Alu I Nineveh. Or Nineveh. Saying in English, Nineveh. Alu I Nineveh. Matuai tu mulamio leanga. Tu muleanga sala. A whaile sala mo o te wha umatia mo I alinu una. Mo lena tala po le whatununga mai le tua wa ese le mea wa alu a Iona. Wa le whaia le whina ngalo le tua au wa sao ya Tashias. Amen. You know, Tashias, man, Tashias. Tele fo I tātou e maua le mea lea. Whapea fo iau. A whetalai mai le sio whafonga a lea tua. Ia whaalongo maustai. Amen. A whai atu lea tua ia te oe. Se alu wia ma whaale lei mlo uso. Awa e te sola. Alu iai. Amen. A whai atu lea tua to anga mai le lotu. O le upo lea tua na whai atu to anga mai le lotu. Awa e te sola. Awa e te sola. Isi taimi e maua whai tātou. Maua lo le whale. Maua lo le ngaluenga. Maua lo le taine. Wa te leto e o mai le lotu. Sili le sola ya Yesu lo le sola I naunga I lalaulangi. See, when Jonah received this instruction from God, he straight away went missing in action. The Bible clearly says he took off. Jonah probably had a legitimate reason why he did not want to go to Nineveh. Yele manatu a Iona, fatu le tua. Ole mai maulo lofa yo vaanga ia. E mai mau e lo kemi o ki savali mata lai talai o vaanga ia ole amio leanga. A tātou manatu po le history Nineveh.
O ni never o le lau mua asaria. If you know what they're like, they're very, very naughty people. O le ai asaria o le amio leanga o vaanga ia e fasi o ti tangata, e fasi o ti tamaiti, ka ngaka ia uruka e tulou. Ngaka ia leanga, ngaka ia ruthless. If they want to send a message to their enemies, what they do is that they cut their heads off and put them on spears. O le nuu lea, tatu talo no ai. O le nuu lea, a maua se tangata e tipi la to ulu tulou, ku ulunga le spear, it's a whaafefe ele au enemies. So when Jonah gets the word from God, he's thinking, I don't deserve this. I'm probably going to die if I go to Nineveh. You know what? Tusa lava pe eleanga le nuu I Nineveh e alofa le tua. Tusa pe eleanga I lo wolanga. E alofa Yesu ia tia. One of Israel's greatest armies is Assyria. And here is God, who is love of compassion, telling him, your mission is to go to the people of Nineveh and tell them and change their ways of judgment is coming. And there's going to be a time in your life when God is going to ask you to do something either you're going to run to or that you're going to run away from. When I look back at my own life, he's given me a chance. My life will be somewhere. Let's continue the story. Sola lola yona. Tamo fai puira va pui atu I tasesa. For May verse 3, sola ese yona mai le li na lu ifo I yopa, mo lo le va tongi lola pa sesi alu le perfetta lu le va. Ese le mana le tala le te mile na alu ai le va. The first thing that Jonah saw, fia mawasanga famalu, mo lo kama. Ai leiloa e au wina mai le ali se matangi te le. Po se a whama tau tia. Pa mai leu po le atua wa whawhewhele au waa. Na whasiri mai pa o wai o mai le maa leia ia te I tātou. Wa whawhewhe wa atu lato atua matato te talo iai. Ma whai whama manuele le atua sefe mai au. E ngoko le waa. Auru lo le tama ia Yona. Yona, whama mole, alo mai. O wā tōle la tātu oti, le rā ngoko le wā. Ala lo Yona, wa mālama lama mewa kupu. How many of us know when we make the wrong decisions to run from God's calling in your life, consequences follows you. You cannot disobey God without consequence. E le mawhai, ona leo stai le tua, e au noma sanonunga. See, you can run far from God. You can run, but you can't hide from him. Jonah knew the reason God sent the storm. Nei loa Yona, le mafuanga tonu lea, no so aile nei a wha ma wha whitaolo e na maue la tau. Na whape atu, lafo au I le sami. In order for the storm to stop, you need to throw me overboard. Ona umai le afa. Na fasili atu le au va pe fa pe fe ona o tongi o lunga le va. E leo ma tau ngata fasioti. E malaya mo ya ma tau pe a tongi o lunga le va. I lunga le sami. A fa mai ona. Se le ai. Trust me. Wa walai ma fu le afa le. Tongi ya lunga le va. Tongi ya lunga le sami. You see, when Jonah was thrown overboard, na sole ia te le. Follow Yona. Tolu waso, tolu po. Ma whawhau, wā mea whai nāso. I can assure there's been a lot of praying repentance while he was in there for 3 days and 3 nights. You know, I believe, church, this is a time to run to the things that God is calling us to run to. Tama o te le fia sola ese malawa lofa tu noa. Tama o te le manao e sola ese mai o whamanuanga. Tama o te le manao e sola ese mai o fufuanga lau o langa. Tama o te fia sola ese mai lupuleanga. Tama o te fia sola ese mai le pepelo. Tama o te fia sola ese mai le loto leanga, le si tingata.
O te fia sola lo wha maoni. I want to run to the storms. I want to run to the problems. I want to run to the challenges, God. Because I believe on the other side of these challenges is where our destiny and our purpose is. E ai le time if I may le tua awa et fa lango mai te au. Trust in me. Church, it's going to require you to trust him when he calls you. It's going to require you to get out of your comfort zone. It's going to require you to get out and lean on him. Talk about moving to Australia. Na vili mai lapo solo malo to lua, Alan, ya maua. E fai stato fono. Na matu atu lato fale. And if sili mai lapo solo ya maua, are we ready to move to Australia? We're quite excited. I shot to lua. Wa loto fia I wa momo alo loto. Ngo fai atu le tua ma naya manga luenga, ma naya ma fale. O ma fale ne na whaitau na whaitau lunga le maunga Sinai. E vai atu lalo. E mangai fo I aunga tamaiti. O malole fongong ma tua tu le fale. Fai shot to lua. Han, what are we going to do? Fa mai shot to lua. Fa alongo ma ustai. Awa e te sola. A whaile toni te whia nofo. Le la sifima o malo whanau I Australia. Ai pule lava oe pe a sifi atu I Australia. Tuai ngā tali no whia whasias te ngata. Te te o misi le calling lea. Va ai atato va ai le mea na whaia lea tua. A wā o le apostolo le na wala au ai mā ua ma isi le tato va enga ia e a mata le lotu. Just imagine if we didn't obey. We would have missed it right there. That's why e whatatau wā le tala lea ia Iona. O Iona e sola. E tele fo I tātou e sola. Fai tātou mātua. Fa mai Yesu ia Peteru, e te alofa mai a te au. Fa mai Peteru ioi, o te alofa. E te alofa fo I lau telefoni, ioi, o te alofa lau telefoni. Fa alua lena fai atu Yesu ia Peteru, e te alofa mai a te au. Fa mai Peteru. Kusha da baba. Na fa alua mai, fa mai Peteru, Yesu o te alofa tele a te oi. Toi saule fa atolu Peteru e te alofa moni a te au. Ioi, o te alofa a te oi. Ai fai mai le tala Yesu. Fai atu ia te oi Peteru, a o le tangi le moa, e te fa fiti fa atolu mai a te au. Amen. Wa tele ta tau fa fiti fa feel nea. Le taimine fa mai Yesu, o te le fa fiti a te oi. O lesi aso when Jesus was arrested, ngai foi lesi tanga tele na fai. E na vai atu ma o so ia na talo lunga le potu se leo now, se leo au. Must be someone else. O longa lua se no fatau ma oi lesi fale ainga ma Yesu se leo au. O lesi tanga no ya tu tasi. O fa tolu se I'm sure I saw you with Jesus. Ai fa mai pe teo leo na au. Te mila na fa fiti fa tolu wa vili mai le mo. I can't wait for my wife to come up shortly. After everything that has happened, Jesus gave him a second chance. Vai a pe te olu te mine, o se tangata mata o tie luma le atua. Fa mai Yesu ia Peteru, a fai te alofa o mā moi whawhanga. Whaulau whale lunga le papa. This is Jesus the second time. A o le Iona chapter 3, Jonah chapter 3, whai mai ona o mai loa le a whionga le atua, I lona fo I wha alua mai lea. Then the word of the Lord came to Jonah the second time. The second time. Wa wha alua na saule upu le atua. Ai maa nei a Iona wa ustai ia I le atua. Wha mai le tala le tusi e fast fulu aso lea na tala I le tala le lei. Ia I le au lea ni never. I le nuu lea ni never. You can imagine how long the 40 days is. It's very long. Whapea whaatatau I tato o langa. E lata mai Yesu. Tusa pe fast fulu aso pe fiotau sanga. We must be ready to obey God's word. Vai o vaianga ia loto leanga matangata ia. Whai mai le tupu
Na whaalongo lole tupu mai a Iona wha mai. O mai tātou, whai tātou talo, o mai whai tātou angapongi. E se le mānei la whai uinga le tala lea. E te lele awa noa le alofa le atua. Te lele awa noa le alofa le atua. Lesi pese o te fia. One song that I love listening to when it comes to salvation is O lo o iai lo awa noa I le sa tauro. O lo o iai lo awa noa I le sa tauro. E tō a tele o mai. Ai awa noa pea mo oe. E wa. Lo awa noa le sa tauro. Le nei te me o te whalawa tō o tō rua. E kawa ia o le nei tai. Viele li'i. Kasi maa ngai o le launga si o ko olua. Viele li'i o te whawhetai lana upu nei tai au. He loele to e tele fo se upu e wha au popo. Matango fiele sona. Wa tatou whaalongo o no le upu le se upu le tangata. E le se upu se whaiwhi au po se tai o le upu le li'i mo I tātou. Wa tatou whaalongo I le talo Iona. Te le ia se o nga o ma study ma se o to olua le nei tu si e fola toi le nei tai au. Ona e pei lava o lo o langa, e pei lava o tatou o langa. We can really relate to Jonah's story. Kaso le mele kake iai, o le journey, o le alu lava le tatou tau whainga malanga, tatou tau mawhai I o tatou o langa wha le anganga. E lua le sona ia le na tatou whaalongo o na Iona, na wala au le tua ia Iona. E tele o taime saule wala au le atua ia te oe maa. O tatou whaalongo le upu tatou whaalongo I aso sa umba. O lo wala au pia le atua. O lo tu I pia ia tātou. E iei se tatou wawa noe te tala mai le whai tatoa. Ia alau le atua e sau e mafuta ma oe. Alau le upu le atua. Ia awane tatou sola. Pei o Iona. Na sola I ni never. Tele taime wala au le atua ia tātou. Ai sola I tā sesa pei o Iona. Whai mai le atua ia e alu I le nuu le wa watu ai le assignment a tātou e whai. Tātou whai tau o te leto e alu le tala ia Iona. Ma o whaapia. Ta te loa le leo langa le tangata. We are only human e iei taimi e le ai fo tātou savalinga. Nisi taimi o le whatu le atua ia te oe. Tu I lunga mai alu e vili so wa inga na te le wha le lei lava talu me le kirisimasi lua fesful lima. Po o se mea nai le o le lei te tono lo ainga o lau connecti, o le ministry o te tono le lotu. O lai wala au le atua ia te oe e pei lava le assignment a Jonah. Ia Iona le na whai le atua. E iei se mea wala au atua le atua ia te oe o le nai te nofo lava ma oe. O lo e whaatali. O le hale me te e whaatali ei. Wala au le atua ia te oe le nei tai au. Wala au matu I tu I le atua ia te oe pe o le tala ia Iona. E lei whaalongo na leo si tai na halu. The Bible talks about he went the opposite way. E tele taimi a wala au le atua ia tātou. E tātou li liu. E o le tu tau anga vale po le tau matau. Whai mai le upo le atua e le I whaalongo a o le mea na maua. I lungo le vaa le tātou whaalongo le upu nei tai au. Na hiu lava na hiu ia noa ia Iona I lungo le sami le na velo ia o ia. Pa o le atua e tumu I le alofa tu noa. Whawhetai le atua le nei tala ia Iona. O le alofa tu noa le atua na ia saunia le I te le lava. Tino ke leo kai mea tātou wa tātou le whaalongo I le atua. Awane e whaapea walu e se le mamalu o le atua ia te oe. Awane e whaapea le atua alofa mai le atua ia te oe pea e se se. Pea o Iona na saunia le atua le ia te le. That was the first miracle in the story of Jonah. Whaongai le atua le ia te le e follow ia Iona. A le taimi lea o lo mana o le atua e a wa o Iona I se le e sona. Tolu au tolu pō sa o wha Iona moe mānai an mawhanawhana manawa le ia. A le taimi lea God wants to reconnect him back to his destiny. Mana o le atua e so connecti Iona I le vala au lia na iai. I le taimi nā whai mai le tuspa ia na sala mō Iona. Sala mō mamata moe whau. Sa ta tau la lava na o whaalongo le leo le atua. Sa le ta tau na o whaalonga tāma o walu I le situ. Sa ta tau na o walu I le voice of God. Pa le mele le atua le
O le miracle mua nana toe sau nia le tua le awala e sefe mai a Iona. Lona lua i le Iona e tolu, fai ipo mua, fai mai o le atua o se atua e toe a mai se si ava noa mo o e mau. I want to effort apete se selo le taimi mua. God's not going to look at me again. Jonah 3 verse 1 fai mai, ona toe sau ai leo le upo le atua ia Iona, le taimi lona lua. O lo ovala au le atua ia te oe, o lo ovala au le atua ia te au le nei tae au. I want to effort apea wa e mesi lolo o langa po wa yese me o wha le tonu. Ele toe wa ai le atua ia te oe. He wants to use you. E iai le misiona te le lava le tatu e kalesia. O lo ovala au le tua ini au auna e tu ma le wha maoni. Ma whai atu, yes Lord, use me. Tatu wha alongo le upu nei tae au. O lo o wha alongo ma wha atalitali le atua. E tele lava ni tā le ni matanga o fia te tono tatu e kalesia. O le launga, o le tai, o le wha maalosi. Tai connect, sa we pese le wha ili, o le media, o le aonga susaha. Which area you kind of willing to allow God, whai mai o a o le nei, wha aonga, o use me, Lord. Whai mai le tala Iona, o ta talo atu le atua. I le whai upuna Iona lua, fitu valu iwa se fulu ua kangi aku Iona i le atua. Le leifa apea, he was only sleeping for 3 days, 3 nights. He repented. True repentance came upon Jonah. Makua I repent sa whai mai le atua. Wa o loa lo se, o te toi fia fo'i. E toi fia avela o langa e serve you, God. He repented and we went back to God. Te leo taimi bata tupu mea tatou so sola ni never. I ta sesa. Tatou so sola, beilo pa sese, alu Amerika, alu ta sese, familia tua. Alu ni never. O le whainga taio ni never. Kele kakalo ola leo langa leanga lea. Alu I Nala, alu I Goodna, alu I Red Banks, alu I Forest Lake. Tele tangata, they need to hear the gospel of Jesus Christ. Tele tangata, laile o whaola lato o langa. Tele tato au talavou, o lo ile bongi sa. O le asau tali le upule nei tae au. Se wala au ia tu e tu la ile nei tae au. O le atatou pese mai se pese sau nia le wha ili le nei tae au. O se fia wha alia tu fo ile tusia wha alinga ma ta upu e tolu. Wai upu tasi lava leo te fia whai tau. O le o inga nei po le lapa, inga nei le atua ile e ka le sia I lau te kaia. I le wha alinga e tolu, se fulu lima ma le se fulu ono. O au loa au ngaruenga, e te le maalili, e te le vevela foi. O te loto ina ia e maalili, pe e te vevela. O le nei, ua e whaale au ngalua, e te le maalili, e te le vevela. God is calling Christians that are either maalili, vevela. He's not looking for lukewarm Christians. It is time to set a time to really make things right with God. Au mai lo loto, tau mai whaatasi, o lo wala au le tua peo lau ke taia. E le tue mana o mia kerisiano, e maalili vevela. Mana o mia le tu ina atu o lau tale, e au au nei le tua tu la e mai,